Još jedno jako korisno znanje koje su kaskaderi Tonku i mene naučili. Kako da si opalimo šamare, a da i dalje ostanemo frendice? Koji gušt. Filmski šamar. U povjerenju, naravno, uopće nije teško. Da su barem sve pljuske, tučnjave i svađe filmske. Onda bi svijet bio bolje mjesto. Gledajte, oni novi dečko je jaje. Ali najluđi doživljaj je bio kada su snimali scenu otmice Dide. Jednog kaskadera su obukli u led svjetlosne trake i 1000 metara plastične folije. Izgledao je kao čahura. Onda su ga nacajali, dizali u zrak, a on je glumio Didu kojeg su oteli vanzemaljci. Kaskaderi su hrabri i znaju puno trikova. Cool zanimanje.